Pozdrav lažovi, danas nas čeka jedan vrlo uzbudljiv dan u kojem će se napokon saznati tko prolazi u grupnu fazu Europa lige. Od svih klubova koje smo pratili iz Hrvatske i susjednih zemalja preživjele su samo 4 ekipe. Sarajevo, Rijeka, Crvena zvezda i Dinamo. Obićemo malo njihove web stranice da vidimo kako oni najavljuju današnje utakmice, a i popričat ćemo malo o njihovim protivnicima i o šansama kakve im kladionice daju za prolaz u grupnu fazu Europa lige. Dakle, počinjemo sa aktualnim prvakom BiH FK Sarajevom, za koje se sjećamo da je brutalno pokradeno protiv Dinama Bresta u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Brest je tada pobjedio 2-1 i Sarajevo moralo dalje nastaviti kvalifikacije za Europa ligu. U trećem pretkolu kvalifikacija za Europa ligu uspjeli su izbaciti Budućnost iz Podgorice rezultatom 2-1, da bi nakon toga u zadnjem pretkolu, to jest u play-offu za ulazak u Europa ligu, dobili praktički nemoguću misiju, to jest škotski Celtic, kojeg će ugostiti danas u 20 sati. Prvak Škotske zapao je u trećem pretkolu kvalifikacije za Ligu prvaka, gdje ga je izbacio Ferencvaroš rezultatom 2-1. Za razliku od FK Sarajeva i njegovih utakmica koje nisam stigao ispratiti, Celtica sam gledao i čak i protiv Ferencvaroša i bila je to utakmica pomalo slična i onoj Ferencvaroša i Dinama, jedno pretkolo kasnije gdje je Celtic dominirao, a Ferencvaroš je zabio 2 gola iz 3 udarca u okvir i prošao dalje, dok je Celtic imao čak 70% lopte, 28 udaraca, od toga 9 u okvir, a uspjeli su zabiti samo 1 gol. Nakon toga Celtic je naravno prebačen u kvalifikacije za Europa ligu, gdje je izbacio FC Rigu rezultatom 1-0 i to u gostima i sada čeka gostovanje u Sarajevu. Pa da pogledamo malo web stranicu FK Sarajeva i da vidimo kako oni najavljuju današnju utakmicu. Kaže ovako: ekipa FK Sarajevo danas je u 12 sati otputovala u Zenicu, gdje će boraviti do sutra kada Bordeaux momke očekuje utakmica play-off runde za Europa ligu protiv škotskog Celtica. U Zenicu su otišli sljedeći igrači: Dizdarević, Đafić, Kovačević, Hebibović, Hodžić, Bešić, Miličević, Dupovac, Šerbečić, Pidro, Salčin, Islamović, Oremuš, Đokanović, Sušić, Pejović, Mustedanagić, Fanimo, Jukić, Tatar, Velkoski, Ahmetović, Handžić. Ekipa će danas u Zenici obaviti trening u 18 sati na stadionu Bilino polje, a u 17:45 pogledajte pres konferenciju pred sutrašnju utakmicu. Znači, ovo što čitam danas za vas će sada biti u stvari i jučer. Drugi članak kaže: danas je održana pres konferencija FK Sarajevo pred utakmicu play-offa protiv ekipe Celtica, na kojoj su se medijima obratili šef stručnog štaba Vinko Marinović i kapiten bordo ekipe Krste Velkoski. Vinko Marinović je rekao: trebat ćemo maksimalnu koncentraciju, zalaganje i samo s tim možemo doći do pozitivnog rezultata. Mi ćemo sutra pokazati da nismo lagan protivnik kako neki misle i nadam se da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu. Naš nogomet je dosta napredovao, tako da je ovo prava prilika da to dokažemo i pokažemo gdje smo. Oni imaju u napadu sposobnosti da puno šutiraju, kao što su prošle godine uradili, te moramo biti spremni na to. Svoj komentar utakmice protiv Celtica dao je i kapiten Sarajeva Krste Velkoski. Igrači su spremni i željno očekuju ovu utakmicu, da pokažemo koliko vrijedimo, ali i da napravimo iskorak u Europu. Svjesni smo da imamo veliku armiju navijača iza nas, minus je što na ovim utakmicama nisu tu. Mi se trudimo odigrati najbolje što možemo i da ostvarimo dobar rezultat. Imamo dosta kvalitetnih igrača, a šef je tu da odluči ko će početi utakmicu. Kogod bude u prvih 11 će dati svoj maksimum. Atmosfera je fenomenalna, mi smo kao jedna porodica i zbog toga i ostvarujemo tako dobre rezultate. I nažalost to je u stvari sve što se može naći na web stranici FK Sarajevo što se tiče najave ove utakmice, tako da sam pokušao pronaći još po neku izjavu na BiH portalima koje baš dobro i ne poznajem niti pratim, ali našao sam još jedan dio izjave Vinka Marinovića, trenera FK Sarajeva, koji kaže ovako: Celtic je veoma kvalitetna ekipa koja u svojim redovima ima velik broj reprezentativaca. Igraju dosta dobro i u prvenstvu i znamo sve o njima. Promijenili su ekipu, dosta igrača je novih tu, promijenili su i sistem igre.
Kaže Sušić je imao povredu i u hodu se oporavlja i priprema. To je jedan od razloga i zbog nešto lošije igre protiv Budućnosti. On može mnogo bolje i očekujem sutra da bude na visokom nivou. Imamo 20 igrača i svi su spremni i nedostajat će nam sutra Rahmanović. Moramo se okrenuti drugim opcijama i načinu igre. Svi smo podređeni jednom cilju i nadamo se da ćemo u tome uspjeti, kazao je Marinović. Da, dakle Sarajevo ima nekih manjih problema sa ozljedama, no sigurno je da će pružiti danas maksimum na terenu. Mislim da je vrlo realno reći da je Celtic u ovoj utakmici izraziti favorit, a tako otprilike i stoje koeficijenti koje daju kladionice na pobjedu Celtica koja momentalno stoji na nekih 1,25, znači usprkos i domaćem terenu kladionice stvarno ne daju gotovo nikakve šanse Sarajevu da prođe u grupnu fazu Europa lige. No to u stvari nije ni čudo jer kad pogledamo vrijednost Celtica i vrijednost Sarajeva ispada da je Celtic 10 puta skuplja momčad od Sarajeva i sve osim prolaza Celtica stvarno bi bilo ogromno iznenađenje. Međutim, lopta je okrugla, igra se samo jedna utakmica i danas će biti sve moguće. Celtic se jako mučio protiv Ferencvaroša i nije uspio proći. Jedno kolo kasnije FC Rigu je prošao golom tek u 90. minuti i nikad se ne zna, ako Sarajevo uspije prvo zabiti gol, moglo bi biti svašta na ovoj utakmici. Sljedeća utakmica o kojoj ćemo pričati bit će Kopenhagen protiv Rijeke. Kopenhagen je do sada prošao 2 pretkola kvalifikacije Europa lige. U prvom je slavio protiv švedskog Göteborga sa 2:1 u gostima, a u drugom je sa 3:0 na domaćem terenu izbacio poljski Piast Gliwice ili možda Gljivice, ko zna kako se u stvari čita. Recimo, daću vam kontekst drugi, Gljive sam nazvao, ono što je kažu šamani, jer sam s njima radio najviše intervjue, djeca duhovnosti, patuljci, vilenjaci, vragolani, znači to je nekakav duhovnost Gljiva. Rijeka je s druge strane do sada odigrala samo jedno pretkolo, kvalifikacija za Europa ligu i to protiv ukrajinskog kolosa Kovalivke. Pobjedili su 2:0 na domaćem terenu, ali bila je to puno teža utakmica nego što smo očekivali možda da će biti, gdje je Rijeka tek u produžecima sa 2 gola riješila pitanje pobjednika. Dakle, u 102. minuti prvi gol je zabio Joao Escoval na asistenciju Franka Andrijaševića, a onda je i sam Franko Andrijašević u 115. minuti na asistenciju Sandra Kulenovića, koji je par dana prije došao na posudbu iz Dinama, zabio za 2:0 i definitivno riješio ovaj susret. Pa da vidimo šta kaže Rijekina web stranica, to jest kako oni najavljuju ovu utakmicu. Vrlo slično kao i na web stranici FK Sarajeva u kojem su samo 2 članka koji u vrlo kratkim crtama govore nešto o ovom današnjem susretu. Kaže: nogometaši Rijeke doputovali su u srijedu u Kopenhagen, glavni grad Danske, gdje ih u četvrtak očekuje utakmica play-offa Europske lige. Suparnik je Kopenhagen na stadionu Parken u 20 sati. Biće to 90 minuta utakmice za ostvarenje sna i plasmanu skupine Europske lige. Kopenhagen ima ulogu favorita, u trećem pretkolu svladao je poljski Piast sa 3:0. Svi s nestrpljenjem čekamo utakmicu koja nam jako puno znači, utakmica s velikim ulogom. Nadam se da ćemo slaviti i donijeti radost svima nama, ljudima u klubu, navijačima, rekao je Stjepan Lončar po dolasku u Kopenhagen. Atmosfera na putu bila je odlična, ali kako se utakmica bude približavala, rasti će i iščekivanje. Sigurno je da će biti prisutna blaga trema, što je normalno, ali sigurno će to brzo nestati, rekao je Stjepan Lončar. U drugom članku trener Rijeke Simon Rožman kaže ovako: mene moji igrači više ne mogu razočarati, možemo samo puno dobiti, rekao je Simon Rožman uoči treninga. U igračima vidim puno optimizma i vjeru, naravno na terenu treba pokazati kvalitetu, da nas malo poprati sreća i možemo napraviti jednu odličnu priču, ustvrdio je Simon Rožman sa kanala Kako lako. Bog, ja sam Kako lako sa kanala Rožman, a vi gledate zadnju epizodu Rožmima. Šalim se naravno. Dakle, samo 2 vrlo kratka članka, kao i na web stranici FK Sarajevo, što je stvarno premalo i mislim da bi ovi klubovi trebali definitivno poraditi na marketingu, jer kad recimo netko iz, ajmo reći, iz BiH ode na stranicu HNK Rijeke koji nema pojma o Rijeci i želi se malo informirati, na stranici samog kluba u principu ne može saznati ama baš ništa. Ali dobro, našao sam jedan drugi članak na nekom drugom portalu koji kaže ovako:
U Danskoj nogometnoj Superligi nastupaju četvorica hrvatskih nogometaša uz Mateja Delača u Horsensu i Josipa Radoševića u Brondbiju, u redovima FC Kopenhagena, Rijekina suparnika u četvrtom pretkolu Europske lige, bivši su igrač Zagreba i Osijeka Robert Mudražija te bivši igrač Lokomotive 25-godišnji Karlo Bartolec. Upravo je 25-godišnji Bartolec Hrvat s najduljim stažem u danskom klupskom nogometu. Iz Lokomotive je 2016. godine prešao u Nordsjælland za koji je skupio 97 nastupa, a od ljeta prošle godine član je FC Kopenhagena. Taj ga je 13-rostruki prvak Danske otkupio za 2,67 milijuna eura i Karlo je za FC Kopenhagen do sada skupio 44 nastupa, od toga 14 u europskim natjecanjima. U Danskoj čak postao i hrvatski reprezentativac, član svjetskih doprvaka. I onda ga novinar pita kakav je vaš dojam o Rijekinoj snazi, a Bartolec odgovara ovako: Rijeka je dobra, solidna momčad i koliko god mi bili favoriti zbog domaćeg terena, to je jako opasna utakmica. Ulog je ogroman, a Rijeka dolazi neopterećena i nema što izgubiti. Pa ga opet novinar pita u kom smislu je ta utakmica opasna za Kopenhagen. Kaže, naš klub je kao prioritet za ovu sezonu postavio plasman u Europsku ligu, a drugi cilj je vratiti naslov prvaka jer aktualni prvak je Midtjylland. Naime, ovdje se govori kako bi nam plasman u Europu priskrbio čak 15 milijuna eura, jer mi smo u prošloj sezoni bili dogurali do četvrtfinala i ondje namučili Manchester United. Rijeka pak nema toliki pritisak, može igrati rasterećeno, a dovoljno je kvalitetna da dolazi s određenim ambicijama. Njima bi plasman u Europa ligu itekako puno značio u smislu promocije igrača, zato znam da će se u četvrtak bacati na glavu, kaže Bartolec. I da ne čitam baš totalno cijeli članak i intervju sa Bartolecom, ovo je ukratko ono najvažnije što je rekao večerašnjem susretu. Da, svima nam je jasno da Rijeka nije baš u top formi i da ne igra baš savršeno, što je i posljedica odlazaka nekih igrača, između ostalog i samog Čolaka koji je nedavno otišao, no ni Kopenhagen nije, barem što se tiče rezultata, puno bolji od Rijeke. U zadnjih 6 utakmica upisali su samo 2 pobjede i imam nekako osjećaj da se kroz medije Rijeku malo unaprijed otpisalo i da se ističe kako je Kopenhagen veliki favorit. Međutim, i same kladionice su pomalo skeptične prema Kopenhagenu i s obzirom na domaći teren koeficijent od 1,66 i nije nešto pretjerano, da kažem malen ako je već Kopenhagen toliki favorit. Tako da Danci imaju prednost domaćeg terena, međutim mislim da bi ovo mogla biti jako tvrda i čupava utakmica u kojoj će baš sve biti moguće. Po meni neki realan omjer snaga ovdje je nekih 60:40 za Kopenhagen, ali ipak vjerujem da će Rijeka imati ovdje puno toga za reći, ako naravno pristup igri bude maksimalno ozbiljan i ako Rijeka stvarno bude imala veliku želju da ovo prođe, jer onda bi ih i sreća mogla malo pomaziti ili ono što neki nazivaju srećom. Sljedeća utakmica nam je Ararat Armenija protiv Crvene zvezde. Prvak Armenije ispao je u kvalifikacijama za Ligu prvaka od ciparske Omonije Nikozije i to tek nakon produžetaka rezultatom 1:0. Nakon toga naravno prebačeni su u kvalifikacije za Europa ligu gdje su na jedvite jade prošli luksemburšku Folu Eš koja je do 81. minute vodila sa 3:1, ali u zadnjim minutama utakmice Ararat je uspio izjednačiti na 3:3, znači golovima u 91. i 94. minuti i to iz 2 penala i u produžecima je onda dokrajčio Folu Eš golom u 113. minuti. S druge strane, Crvena zvezda je rastavila FC Europu u kvalifikacijama za Ligu prvaka, pa je onda odigrala jednu dosta nervoznu i ja bih rekao slabašnu utakmicu protiv Tirane u gostima i pobijedila 1:0 i onda je naišla na Omoniju Nikoziju koja je izbacila baš taj Ararat s kojima će igrati večeras i Zvezda je onda ispala na penale. Koliko sam ja uspio ispratiti tu utakmicu, Zvezda je bila bolja od Omonije i dominirala je većim dijelom utakmice, ali nisu bili dovoljno konkretni, to jest premalo šansi su stvorili za postizanje gola, osim izjednačujućeg gola Mirka Ivanića u 45. minuti za 1:1, mislim da je Zvezda stvorila možda još jednu ili maksimalno 2 100% šanse na cijeloj utakmici, dakle u 120 minuta, jer se išlo čak i u produžetke, i osim toga imali su možda 2-3
golu prilike i ostalo su bili neki udarci iz poprilične daljine od 18 do 25 metara. Zato sam rekao u prošlom videu, mene je Zvezda dosta razočarala, stvarno sam očekivao da će riješiti Omoniju, ali jebi ga, nisu uspjeli i sad su tu gdje jesu u zadnjem kolu kvalifikacija za Europa ligu. Pa idemo vidjeti šta kaže web stranica Crvene Zvezde. Moram reći da sam danas, mislim da prvi puta došao na web stranicu Crvene Zvezde i jako sam se iznenadio, zato je tko god da radi ovu stranicu stvarno se jako trudi, što možete vidjeti i po broju vijesti koje su izbacili danas. Znači vama će to biti jučer 39, znači čak 5 vijesti su izbacili, što ćete na stranicama bilo kojeg kluba u, ajmo reći, XU teško ćete naći tako nešto i stvarno se može naći dosta informacija na ovoj stranici. Pa ajmo pogledat prvi članak, kaže spisak putnika na Kipar ili ti na Cipar. Po našem, kaže, fudbaleri Crvene Zvezde sutra od 19 časova po srpskom vremenu igraju utakmicu četvrtog kola kvalifikacije za Ligu Europe protiv prvaka Jermenije ili ti Armenije ekipe Ararata. Meč će biti odigran na neutralnom terenu, točnije na stadionu GSP u Nikoziji. Znači igra se na Cipru, a zašto se igra? Zato što je, za sve one koji su propustili tu informaciju, upravo je prije neki dan počeo, pa možemo reći, i rat Armenije i Azerbejdžana, u kojem se oni spore oko jedne teritorije, dijela teritorija Azerbejdžana na kojem živi većinski armensko stanovništvo i izbila je neka frka, da ne idem sad u detalje, jer nam to nije baš content kanala, ali eto samo ukratko da znate o čemu se radi. Šef stručnog štaba Crvene Zvezde Dejan Stanković odlučio se da na put povede 20 fudbalera i sad je tu spisak da baš ne čitam sve kao kod FK Sarajeva i kaže, podsjećamo da se ove sezone u posljednjem četvrtom kolu kvalifikacija za drugo po redu najkvalitetnije takmičenje u Europi igra samo jedna utakmica, a ukoliko ne bude pobjednika u regularnom dijelu, igrat će se produžeci, a ako i tada meč ne bude riješen, pristupit će se izvođenju 11 teraca. Crvena Zvezda pobjedom u ovoj utakmici ima priliku da igra grupnu fazu europskih takmičenja četvrtu godinu zaredom. Pa da vidimo šta kaže trener Zvezde Dejan Stanković. Kaže, nismo razmišljali gdje ćemo igrati, spremali smo utakmicu najnormalnije u smislu da se igra kod njih u Armeniji. Sticajem okolnosti situacija se mijenjala iz sata u sat, a posljednja odluka je da se putuje na Cipar. To ništa ne mijenja kad smo mi u pitanju, znamo šta nam je činiti i šta treba da uradimo, da odigramo pravu utakmicu jer je ovo lijepa prilika da Crvena Zvezda uđe u grupnu fazu Lige Europe. Temeljno smo analizirali protivnika, znamo šta oni mogu, ali i šta ne mogu. Uopće nije toliko bitna taktika, već kako se izađe na teren. Kogod od igrača bude izašao na teren, znači točno šta treba da radi. Očekivanja i zahtjevi od svakog fudbalera bit će veliki. Od nas sve zavisi, a ja sam siguran da će naši momci kada treba pokazati da su pravi, podvukao je Dejan Stanković. Pa idemo dalje na sljedeći članak. Kaže, Crvena Zvezda se nikada nije sastala sa ekipom Ararata. Prvak Armenije osnovan je prije samo 3 godine. Poslije samo 2 godine klub je uspio da osvoji prvu titulu šampiona 2019. godine. Isti uspjeh ostvarili su i prošle sezone kada su kao prvi na tabeli sa 52 osvojena boda i tako postali prvaci Armenije drugu godinu zaredom. Zanimljivo je da su Armenci bili domaćini u svim kvalifikacijskim rundama, a sada će utakmica biti odigrana na neutralnom terenu na Cipru. Direktan prijenos utakmice protiv Ararata možete pratiti na kanalu RTS 1 i Arena Sport 1 sa početkom u 19 sati. Idemo na sljedeći članak, znači neću čitati cijeli članke jer bi video trajao 2 sata, ali samo nešto ukratko. Da vidimo šta kaže Degenek. Očekuje nas težak meč, ali svjesni smo da nam pobjeda donosi još jedno učešće u europskim takmičenjima, četvrto u nizu. Bio bi to veliki uspjeh za nas, stručni štab, navijače i klub. Daćemo sve od sebe da ostvarimo naš cilj i da se sretni vratimo sa Cipra. Poznat nam je ovaj teren, oni su domaćini na papiru, ali će meč biti održan na Cipru. Gdje god da se igra, nama je svejedno jer znamo koji je naš cilj. Igrali smo sa Omonijom ovdje, bilo bi bolje da smo pobjedili, ali šta je tu je. Imamo priliku za popravni, podvukao je Degenek. I zadnji članak kaže, stigli su naši fudbaleri u toku današnjeg dana u Nikoziju, orni i spremni da odmjere snage sa Araratom. Nije se trening mnogo razlikovao od onih standardnih koje Dejan Stanković prakticira pred europske duele, a ono što je neobično to je da konferencija za štampu pred meč nije održana, s obzirom da je interes medija za ovaj susret bio nepostojeći.
Tako da su poslije mirnog popodneva crveno-bijeli od 18 časova po srpskom vremenu istrčali na teren u Nikoziji, zagrijavali se, uvježbavali pasove, igrali ševu, nakon čega je uslijedio rad na taktici i finesama koje bi mogle biti ključne u sutrašnjem duelu. Znači, ova web stranica, kad pročitaš tih 5 članaka, već si dobio neku sliku. Ja sam još ovo sad pročitao na brzinu i polovično, čak ne ni pola od svih tih 5 članaka i jednostavno dobiješ ipak neku sliku i o momčadi i samoj utakmici koja slijedi i mislim da bi svi klubovi trebali imati ovakvu stranicu i malo više uložiti u svoj marketing. Pa da vidimo sad i šta kažu kladionice, a one kažu da je Zvezda veliki favorit i koeficijent na pobjedu Zvezde je 1,25, što je u principu realno ako Zvezda bude ozbiljno shvatila ovu utakmicu i ako ne bude bilo nekog podcjenjivanja i opuštanja. Uz sve to imaju još i iskustvo igranja na ovom stadionu, kao što smo čuli u ovom članku, znači već su igrali protiv Omonije na tom istom stadionu i sigurno da će im prilagodba na taj teren biti puno lakša nego Araratu, možda čak i klima, ali mislim da sam pročitao negdje da neće biti toliko vruće kao u prošloj utakmici protiv Omonije kad je bilo, ja mislim da je bilo čak 40 stupnjeva i danas bi trebalo biti nešto hladnije, nešto bolji uvjeti za igru, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju vjerujem da će se Ararat bunkeraški braniti slično kao i Omonija protiv Crvene Zvezde i vjerovatno neće biti lako probiti taj bunker, ali mislim da Zvezda mora ovo proći kako god zna i da bi sve osim pobjede Zvezde, pa čak i produžeci bi bilo jedno veliko iznenađenje, a i veliki neuspjeh za Zvezdu, pošto je vrijednost armenskog prvaka tek nešto malo više od 5 milijuna eura, dok je Zvezdina vrijednost 49, to jest skoro 50 milijuna eura i dakle nema nikakvih opravdanja za neuspjeh, Zvezda ovo jednostavno mora proći. I idemo na zadnju utakmicu, a to je utakmica Dinamo Zagreb protiv Flore Talina. Dinamo od sva ova 4 kluba o kojima danas pričamo dobio fakat najlakšeg protivnika i već sad moramo reći prije nego išta kažemo o samoj utakmici, Dinamo ovo mora proći. Taman Teofil dobio crveni u prvoj minuti, znači jednostavno moraju ovo proći, sve osim pobjede bio bi ogroman neuspjeh. Znači, zadnje što smo vidjeli od Dinama u Europi bilo je ono ispadanje od Ferencvaroša u kojem, ja mislim glupo reći, Dinamo je bio bolja momčad, možda je bio kvalitetnija momčad, ali bolja nije bio zato što je Ferencvaroš pobjedio. Dinamo je propustio neke svoje prilike, Mađari su to kaznili i tu je kraj priče. Dalje je otišla jednostavno momčad koja je izgleda više željela tu pobjedu i bila koncentriranija. Ali ajmo pogledat sam put Flore Talin do večerašnjeg susreta sa Dinamom. Znači igrali su u kvalifikacijama za Ligu prvaka gdje su ispali protiv litavskog Suduva Mariampola sa 1-1, to jest nisu ispali sa 1-1, nego su ušli u produžetke, igrali su se penali i onda su ispali. Nakon toga prebačeni su naravno u kvalifikaciju za Europa ligu gdje su prošli KR Reykjavik sa 2-1 i u trećem pretkolu Europa lige na jedvite jade riješili su maltešku Florijanu i to tek izvođenjem penala, znači završilo je 0-0 i sa 4-2 u raspucavanju prošli su dalje i došli do Dinama. Pa da vidimo kakva je stranica građanskog nogometnog kluba Dinamo, znači njihova web stranica također izgleda vrlo dobro, ali da li se radi samo o lijepim slikama ili i o informacijama koje možemo vidjeti na ovoj stranici saznaćemo vrlo uskoro. Pa idemo na prvi članak koji je u stvari prijepis intervjua kapetana Dinama Ademija i trenera Zokija Mamića. Kaže: svi znamo što nam ova utakmica donosi, ne krijemo da je Dinamo apsolutni favorit, ali moramo biti maksimalno usredotočeni i poštivati suparnika, istaknuo je maksimirski trener i sportski direktor Zoran Mamić dan prije dvoboja play-offa Europa lige gdje će plavi na svom terenu u 19 sati dočekati estonsku Floru iz Talina. Na rasporedu je samo jedna utakmica bez uzvrata, a pobjednik će izboriti plasman u skupinu Europa lige. Pa kaže ovako Zoki: ono što smo propustili u pretkolu Lige prvaka ostalo je iza nas i jasno je da s ovom utakmicom želimo startati našu jesensku europsku avanturu. Vjerujem da je momčad svjesna, a to ne treba kriti, da je Dinamo apsolutni favorit, ali da pritom treba respektirati suparnika. Vidjeli smo i u Mađarskoj što je nogomet i što se dogodi kad ne iskoristiš svoje šanse. Moramo iskoristiti svaku priliku i siguran sam da će momčad odgovoriti na najbolji način, da ćemo slaviti pobjedu i plasirati se u skupinu. Radi se o suparniku koji je u estonskom prvenstvu kao Dinamo u HNL-u, dakle dominantan, ofenzivan. Postižu dosta golova, igraju napadački nogomet, ali ovo je ipak druga razina natjecanja i očekujem nešto drukčiju Floru.
U kojoj mjeri drukčiju još ćemo vidjeti, nadam se onoliko koliko je mi dozvolimo. Oni su dosta dobro taktički obučeni, poštivaju zakonitosti u igri, dobri su prekidima i na to moramo obratiti pažnju. Trener Mamić ovom će prilikom na raspolaganju imati kompletan kadar. Nema ozlijeđenih osim Marka Leškovića koji je već dulje vrijeme izvan pogona. Svi ostali su konkurenciji za momčad, tako da mogu izvesti željenu formaciju. Onu za koju mislim da će najbolje odraditi posao. Na upit je li Dinamo prodajem Joška Gvardiola u Leipzig zaključio prelazni rok, Mamić je kratko uzvratio. Prelazni rok još nije konačan. Što se tiče dolazaka, kod nas traje i nešto dulje nego u drugim dijelovima Europe. Radimo, bit će sigurno nekih noviteta. A kada, tko i koliko, bit ćete na vrijeme obavješteni. Gvardiol, prije svega bih rekao da je Dinamo napravio fantastičan posao što se tiče transfera i dogovora s Leipzigom. Detalje ugovora nije potrebno iznositi, još ostaje Dinamov igrač do daljnjeg, a hoće li to biti do siječnja ili srpnja, o tom potom. On je registriran igrač Dinama i tako će biti minimalno do sljedećeg prelaznog roka. Svojom kvalitetom zaslužuje biti član Dinama. Evo, protiv Flore će igrati, ali ne zato što bi Dinamo time eventualno dobio neki bonus iz ugovora s Leipzigom, nego zato što Gvardiol to svojom kvalitetom zaslužuje. Znači, moram se sad nasmijati na ovo, zato jer ne znam da li ste ispratili dobro, ali za svaki nastup sad Gvardiola u Dinamu, mislim da Dinamo dobiva između 70 i 100 tisuća eura, plus na cijeli transfer Gvardiola, znači Leipzig će plaćati Dinamu zato što Gvardiol igra, a ne sjedi recimo na klupi. Mislim, kako su ovo smislili, znači ovo je fantastičan posao. Ovaj Mamić, koliko god ga ja ne volim, mislim na Zdravka, on je jednostavno Merlin, znači frajer je Merlin i to što on može iskopat, od čega može napraviti biznis, pa to nema ni u Zanzibaru, brate. Ajmo dalje, kaže, pred novinare zajedno s trenerom istupio je kapetan Arjan Ademi. Na upit o mogućoj opasnosti ležernijeg pristupa utakmici u stilu lako ćemo, kapetan je odlučno stvrdio. Nema pristupa lako ćemo, veliki ulog u pitanju, naravno da moramo pobijediti, a to znači ući 100% usredotočen kao u ostalom u svakoj utakmici i plasirati se u skupinu Europa lige. Koliko je teško igrati ovakve unaprijed dobivene utakmice. Nema unaprijed dobivenih utakmica, a to znači da niti ova nije takva. Mi jesmo veliki favoriti na papiru, ali to moramo dokazati i pokazati na terenu i pobijediti, zaključuje Ademi. Kamo sreće da svi razmišljaju ovako kao kapetan Ademi. Znači onda imamo sljedeći članak koji se zove Trening plavih večer uoči play-offa Europa lige. U tom članku postoji samo jedna rečenica koja kaže ovako: momčad Dinama odradila je na igralištu Hitrec Kacijan posljednji trening uoči utakmice play-offa UEFA Europa lige protiv Flore Tallinn koja je na rasporedu u srijedu s početkom u 19 sati. I onda imamo tu točno 18 fotografija gdje možemo vidjeti kako su plavi trenirali. I onda imamo treći članak u vezi večerašnje utakmice koji kaže ovako: video, trener Zoran Mamić i kapetan Arjan Ademi. U nastavku pogledajte video s konferencije za medije na kojoj su susret protiv Flore Tallinn najavili trener Dinama Zoran Mamić i kapetan Arjan Ademi. Znači ono što sam malo prije čitao, evo sad možete ovdje vidjeti i u samom videu. Sve u svemu, puno slika, to jest puno zujanja, a jako malo meda na ovoj Dinamovoj stranici. I mislim, ako nemate nekog da vam to radi, možete slobodno mene zaposliti, jeftin sam, navijam za Dinamo, imate moj e-mail u opisu svakog videa, pa molio bi upravu Dinama da pronađu nekog da se malo pozabavi ovom web stranicom, jer u najgorem slučaju mogli bi barem jednom dnevno proći sve hrvatske portale i copy-pastat barem 3 vijesti o Dinamu, što stvarno ne bi bio neki problem za čovjeka koji vodi brigu o ovoj web stranici. I kažem, ako nemate koga, slobodno se javite na e-mail. Za koga? Pa da, za gledatelje koji je u krevetu, drži komada za čuču, desna ruka kokice i gleda 5 tekme. Dakle, kladionice kažu koeficijent na Dinamo 1,06, što znači da Flora ima samo teoretske šanse da ugrabi ne pobjedu, nego neriješeno da se na neku foru uspije izvući, da ih Dinamo pocijeni, da uđe neozbiljno u utakmicu i na taj način otvori Flori neku mogućnost za iznenađenje. Naravno, ja vjerujem da se to neće dogoditi i praktički cijela sezona Dinama ovisi o ovoj utakmici kad su već podbacili protiv Ferencvaroša kojeg su realno trebali proći. Danas jednostavno ne smiju zakazati, sve osim pobjede bilo bi ravno katastrofi. Znači vrijednost Flore Tallinn je nekih 4 milijuna eura, dok Dinamo vrijedi sada oko 76
milijuna eura i to je skoro 20 puta više, brate, jednostavno ne smije doći do nikakvog iznenađenja na ovoj utakmici. To je ekipa, to, nadam se da vam se svidio video, danas smo malo drugačije to napravili, nećemo predviđati ko će igrat, ko neće igrat, jer to jednostavno nema smisla, nemamo dovoljno informacija o tome tko je ozlijeđen, tko koliko u stvari može i zato sam odlučio ovako malo promijeniti način na koji radim video. Ako vam se svidio, podržite nas jednim lajkom, šerajte svojim prijateljima i prijateljicama, curama, mamama, bakama, svima, nek svi gledaju da skupimo što više subscribera. I uglavnom ne zaboravite, vi ste na kanalu Lažna devetka, mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi lažovi i lijep pozdrav. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo i ja ćemo sve platiti. Đubre! Čekaj! Razbite diskoteku!